Anga Lydia Okeo. Ngatachiel onegi ka ji mamoko adek oyudo hinyruok e monj mar maundu ma jomaundu otime gwenge ariyo mayudre ward Mamukutani, Baringo South. Monjno manotimore okinyi ma kawuono ngatachielno ne onegi e gweng' Mamusoro e kinde manodhi nyime gi lago jamni. Jomaundu ne ochiele gi magina ka owadgi to notony. Jambgi bende yangore ni jomaundigo nokwalo kendo ma ochomogo gwenge mag Tiati. Seche ariyo bang'e, monj machielo notimore gweng' ma Nosidan kama ji adek owegi hinyruok kane gitemo luwo ndach jamni maggi manokwal. Jogweng' koro medo dak kod luoro kaluwore gi monj ma kamago masiko timore kar doko ni apedha mar obila kod jolweny to dhi nyime kono gi timo apedha. Tunanyanyaswa tu. Sisi ni wakulima. Mimi nilikuwa asubuhi saa 12 tulikuja tukaenda kufungua maji kabla ng'ombe sije kuja kupanda kwenda malishoni. Wakati tulikuwa ndani ya maji vita ikaanza. Sisi tukabaki katikati. Tukajeruhiwa, tukanyanyaswa na hii watu, wakachukua ng'ombe yetu, watoto wadogo walikuwa kwa ng'ombe na tunashindwa. Hii serikali, sisi hapa Kisiriani tuko upande gani? Tuko Kenya ama tuko nje? Kuna kijana wa form 1 amegongwa risasi hapa mgongo, kakata masikio. Baada ya siku 2 wametufamia pia. Jamaa mwenzangu NPR pia amepigwa risasi, hata hajarikafa mpaka saa hii. Bado ako mgonjwa tu. So, security iko chini pande hii sana. Ingewezekana tuletewe hata kambi ya jeshi upande hii. Na tuongezee KPR. We are now 4. Mmoja amekonjeka, wanne peke yao ndio wamebaki. Hapa mahali tuko ni Kiserian location. Mahali mtu ameuliwa. Location ya Nosukuro watu hawako. Saa hizo wengine wamepigwa pale. Location ya Mugutani watu hawako. Location ya Arabal watu wako wachache. Kwa hivyo saa hii tuko location moja na ndio hii tunaendelea kuondolewa. Kwa Od Bura Nyakora Mgajwang' jatenda migao mararita kwe